aka wa 2026 siyathi kona ukuthi ikhalenda emaJuda yema Roma le akusiyo ukuthi kahle kodwa ke thina ngokunderstand siyathi mositikhathi haleluya ukuthi tikhathi timenjani angeke ngeneke kuloko kodwa ke sesingenile ngoba nathi sisebenzisa leyo nawungasibuka kuma diary sesiphethe 2026 so bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu lona sihloko lesikhulunyiswa la angicabanga ukuthi singaba fruitful for la gona si right leti godzini umuntu akaqali ngokukhonda la iba ingodi ukuthi sito ikhuluma size akuyishi ngena silwe ku attenda tinkonzo kule level mayibonge inkosi indzaba yomzalwane iqala isigodzini ngila khona umsebenzi waNkulunkulu ukhona khona ngila khona impilo yelukholwa yakhiwa khona ngilali idlelo lomzalwane likhona khona amen la kufanele afundziswe khona la kumele akhuliswe khona la kufanele atati khona ukuthi yini uNkulunkulu langibitele yona ngoba uma sikhuluma ngelibandla abazalwane kuyingodi ukuthi singadi ukuthi sisemtimbeni kungabona sikhulumela kuba semtimbeni akusumtimba nje kodwa umtimba waJesu kungabo bazalwane kunenkinga lebese iba khona ngike ngibeve bazalwane bakhuluma lula sibandla la Kristu hayi mina ngikho ebandleni la Kristu man legama lelisi Kristu aliphelelanga lisho ukuthi umgcotsho nguphi lo mgcotsho bagcotshwa abangaka senengikhulumisa phela Jesu nakababuta ukuthi ngingibani bekabitwa ukuthi unguJesu abathi wena ungibani bathi ungumKristu ngoba nalo nalungulo Jesu yedwa alikaphelele legama lelithi Jesu lisho umsinzisi boJoshua bekungabasinzisi ligama la Joshua siHebheru lisho Yeshua umsindisi so uma ngabe ngikhuluma ngaye kungabona nabo Jesu eBhayibhelini akasimunye kodwa bakhona bavela baze babe u3 kuna Bar Jesu kuna Jesu Justu kuna Jesu Kristu uma ngikhuluma ngaJesu ngisho umuphi Jesu awusanibonani amen ngifuna uvula imiqondo bazalwane iyathi inkolo iphethe uphetheni kungaba iBhayibheli liyalisi ninakekele kahle umhlambi waNkulunkulu ninakekele kahle umhlambi wabani waNkulunkulu ligama lelithi uNkulunkulu alikapheleli legama lelithi uNkulunkulu lisho yonke into lekhondwa ngibo athi uNkulunkulu onesikwele ningabi nalabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami athi ke Moses nawungithuma ngitafika ngisingibani akathi uNkulunkulu kodwa usho igama la lenandaze anikete nasinye selithi uthi nginguye lenginguye ngibani lo nguye legama lithi nginguye lenguye lisho ukuthi ngingijehova amen ninami bazalwane ngikonzeka lokuveta ngikoyithola mina basilini libandla ngenxa yesikhathi angithandi lokhonona ngesikhathi kube solo ngithi sikhathi hayi la kuphelela khona ngiyagcina lokusele akunankinga ngaze isikhathi ngoba ngaqala kakhuluma isikhathi ngilimata lo muntu ohleli phasi hayi isikhathi bazalwane angikhuluma indzaba yami ngiqethi la iphelele khona ngiyabona nami isikhathi ngiyayiyeka then ngisindale ngiphefumula ngoba kusebenza siphiwa nasebenza
umsebenzi waso akusiyo kwakhamile kodwa wakhalibandla. Uma sikhuluma ngena Kristu bazalwane kumele sendlule ngoba okay nasikhuluma ngaNkulunkulu angingichazele niyo yonke into lenjani Kodwa. niyathi uSathane lithi livese encwadini baseKorinte besibili chapter 4 verse number 3 to verse 5 lithi uNkulunkulu walelive ukuthi ekusile niqondo yebantu kuba kungasikhanya kwelivangeli nalama emagama Sathane uNkulunkulu kungawo Sathane wakhiwa buthathu aze abe nguSathane abe uNkulunkulu kuna Sathane trap kuna Sathane umprofeti wemahanga kuna Sathane umphiko uKristu bese kuphelela buthathu bakhe umuntu uNkulunkulu lithi iBhayibheli nine niboNkulunkulu kuze umuntu abe uNkulunkulu wakhiwa buthathu kunenyama le kuba nemphefumulo lena uNkulunkulu nasekamdali waphefumulela umoya wakhe 2 number 3 bese sekuba nomoya waNkulunkulu na umuntu sekapho kungabona umuntu angakakholwa sankonani akanawo umoya waNkulunkulu ufile ekhona ngiko incwadi yabaseFesu chapter 2 verse 1 lithi uniphilisile nani lebekaze nifile ngenxa yetono nalethi phambi kodwa umuntu angasinziswa ufile ungabona ngabe abazalwane batawumenza balokuthi ngisebandleni laKristu ngqi abekho abantu labangakholwa njengalabo bantu inkinga yalabo bantu abangahlangani naJesu bahlangane laKristu bahlangane lutho phela umuntu kuze asinziswe ukuthi ahlangane naJesu nguJesu la usinzisa abantu bakhe etonweni awusanibonani Awuphinde lapho. umuntu usinziswa ngahlangana naJesu ngibona kangahlangani naJesu akasinziswa nikhona akasinziswa ukuthi uphakathi kwebazalo labanjani labasinzisiwe noma zakhe athi ujwayelana nalabahlakaniphile na ugcina onke njani kodwa na ujwayelana nesilimo ushoshotelwa kodwa nangabe ungakahlangani naJesu bazalwane lithi akusekho kulahlwa kubantu abakubani ma Romans chapter 1 verse 1 lithi akusekho kulahlwa kubantu abakuKristu Jesu ngoba umthetho umoya ubakhululile emthethweni wesono no nguJesu lokhulula umuntu esonweni akakhululwa kuba phakathi kwebandla ngiko umuntu uyaba nengani nje nakangahlangana naJesu abe nolaka abe nenzondo abe nemacubo angubalo lokunyeke ngibala lokungathi kuncane nikhona all right sihloko sithi ingoti yokungahlanganyeli hayi ngicela ukufunda verse 31 ngendlule kulento ngiyacela bangalimala abahleli lesi bazalwane sihloko lesibaleke isigotini kunento lebhlungu lengakalapha bazalwane bayakwati kungahlanganyeli etikhotsini babonakale la kuma service and leyo it's a great mistake mina anguthanzi ukuthola umzalwane angahlanganyeli esigodini ngomhlanganyelisa kuyi second level ngoba la kufanele sakhane khona kulapha esigodini ngithi manje kwakha indlu yawo wayilungiswa kuphi hayi ungabe ngumkhanya kude sihlahla sangala umuntu lesikotsini la fanele akhane khona nebazalwane ngithi le ndlu yakhiwa kuphi esikotsini ifanele yakhiwe lekhaya
uTalaba uSecond 11 so utawukhonda abazalwane simathi udume kahle lesigotsini akadofika lana sewuhlabelele emakhona sivela impela nasesi siyamangala esigotsini akatholakala akathiwe nikhona kuhlanganyela kwelibandla mosibazana abahlanganyeli ngoba bangi-20 lapho la isana khona ngokweBhayibheli uthi Jesu la kuhlangene khona labangaki la kuhlangene khona labangaki bazana bakhona mlazi namnana tathini sake sahlukumetana nalabanye ngala enkandweni bathi ngithi Jesu sethele uthi lo munye futhi number 2 nithi manje bazalwane ingitali lithi mina alright akafunza lelivesi belithi dingashayo wafunza onke ngitshenzalwane uyathi ukuthi lo wonke lamavesi wafunza ufunzela abazali baya ekuthunjweni alikhona leli one lelikhuluma abaphumile ekuthunjweni wathi mshana funda ke lelithi manje nabaphumile ngathi usho khona ke so ukhuluma nami chapter 31 verse number 4 Jeremiah so lifunza wavala umlomo washinza wale wagijimela kubeni ngoba uma bazalwane basekuthunjweni abakwati ngiko lithi bathi nabasekuthunjweni ngasemfuleni nasebhabheni bathatha tonke amahaba bawaphanyela omnyetane nabacela ukuthi hlabelelani lasesio ngoba lenjabulo ngiko Davide nabanqobile wasina wagitha wena bonke bamangala umkakhe wathi uyatehlisa yena wayeva injabulo abanqobile amen mayibonge inkosi amen so uma sikhulumela indzaba yekholwa yehlanganyela indzaba lekumela ihlanganyela umzalwane longahlanganyela esigotsini lo mzalwane loyo umiste ipoint ungale iphutha ungazami ukulungisa into kubazalwane labane batawuthini baza uma ngabe unenkinga nemzalwane ilungisa inkinga yakho nomzalwane ekhaya amen nikhona ukuhlanganyela niye enkonzweni ningo leyi1 ngokweBhayibheli ukavumeleki nokuthi uyonikela uma unemzalwane lo ngakhona ukukhulumisana naye akuvumeleki nokuthi uyodla isipho senkosi amen ngithi naso sikhona isinkonzo leyiphathi yenhlanganyelo yebazalwane ngoba bahlanganyela ekufeni nekuvuka kwakhe bamemetela kufa kwakhe azabuye alright bazalwane asifunzeni ke incwadi nayi ngendlule kuloko bese ngene endabeni lengayikoka kafishane sehlukane kuyifewele angeke ngibe muthi bazalwane encwadini yaSamuel wesibili 2 Samuel lokuye ngakhotha uma kwendeka chapter 11 uqale kufunza khona noma ungafunza verse 1 na verse 2 Davide naBathsheba Stolisi wathi embasahlobo lelandzelako ngesikhathi emakhosi laphuma ngaso phini Davide yena wathumela Jowabe wakhipha kanye netindlula takhe kanye nayo yonke impi yema-Israyeli bafike babhubhisa ema-Amoni bavimbetela lidolobha laseRabha Davide yena abesele eJerusalema awu mayibonge inkosi amen uma bongafunza ngesizulu bela uthi sono sa Davide amen and umuntu weqala lo wadlisa iteam ngokungahlanganyeli akusi David ngibani sanibona umuntu weqala wadlisa iteam ngekulova angabi khona ngAdam uma Sathana afike ensimini yaseEden wayengekho Adam
ufika uthola Eva uyedwa Sathane. Kube Adam wayekhona bekangeke Eva adle emthini. Udla njengoba Adam akekho. Uyayibona ingoti yekungabikho enhlanganyelweni. Sanibona. Uyayibona ingoti yekungabikho enhlanganyelweni. Namhla sisenkingeni yokufa ngenxa yokulova kwabantu. Adam nakathi uyafika ensimini nasentsheni uthola sithandwa sakhe Eva sesidlile. Ngesizathu ukuthi sesidlile safa ngoba umnakahlanganyeli uya okay umuntu wahlulwa kule nkonzo uba nenkinga yokufa. Uma efika Adam thola sithandwa sakhe sesifile. Uthi ungadla uyawukufa nani? Uyafika yena into yeqala leyambamba. Wathi angakhuluma nale sitha lesingusathane. Simbuta umbuto uthi utheni uNkulunkulu? Kuphendula umuntu onganikedwa ini? Instruction ayikafiki from the horse's mouth kuyi. Ifike ngaAdam. Uthi hoyi uNkulunkulu sesingadla kuko. Imithi yasensimini beyimithathu bazalwane. Bekunemuthi wokuqala lo bewafanele bawudle. Umuthi wesibili bekumuthi wohlakanipha. Lebe belathi bangawudla kuvuleke emehlo abo. Umuthi wesithathu bekungumuthi wokuphila. Lobo usiprofeti osaJesu lodaba. Ngibona sebadlile lana sebafa. Kwaqala kwaba nemiyalo ukuthi nosale bavalwa bangasayi emthini wokuphila. Ngoba base bavumeleka baya khona angeke basaphinze bafe. Nikhona bazalwane. Amen. Aninakaqetha kudla sekavele afile ngoba thina kabheka lesihlahla sekushumayela sa. Yes, basa uyashumayela Sathane. Bathi namhlabala ngizela Sathane ngoba Sathane wona njani? Uma ekhetha ukukhuluma Sathane lesihlahla labe kahlala sibona senyanya wasibona number 1 sesihle. Number 2 wasibona singanelekile sifanele kudliwa. Yaqala ke imbi yokutsala ahalela lesihlahla. Uma eqala angena kule nhliziyo yokusilakatelela siyaqala sona. Uma eqedza lapho asidla uyafa. Uyahlubula. uNkulunkulu wayemdale ahlubulile. Bazalwane sanibonani? Amen. Umuntu wadalwa ubungcunu bakhe kufihlile. Kodwa the day adla wase uyaqala wena njani? Uyahlubula. Uma sekahlubulile kunento lendakala kuyafika Adam umthola already sekafile. Ngenxa yokuthi sithandwa sakhe uthi njengoba umkami sekafile kungcono nami ngife kanye naye. Sekanenjani? Ufile kungcono ngife kanye naye wadla wafa nomuntu. Ngithi uthi awulithambo lemathambo umuntu waqala lawenda inkinga yokungabikho lapha enhlanganyelweni. Phela Sathane akukho la ngangeni khona. Ngiyakhumbula kuJobe chapter 1. Uhlangene ezulwini naSathane ukhona. Uhlala emathwathana kaNkulunkulu uyafika naSathane. Lokusho enhlanganyelweni Sathane uhlala khona. Bazalwane sanibonani? Hayi uSathane uyayesaba inhlanganyelo. Kungakho bazalwane Jesus asile 40 days. 49 Sathane wayekhona. Azange abalekele ukuthi Jesu ungaqabanga ukuthi awuzulu ukudla Sathane uyabaleka. Akabaleki Sathane. Sathane asimxoshi ngokuzila kudla. Sanibonani? Amen. Kumele siwasebenzise ama-weapon ethu right. Sathane futhi asimqalekisi. Litheni melane naye niqinile kuphi? Yikhona eniyonda njani? Uma Jesu alwa naye azange futhi amqalekise. Wakhuluma nje igama suka Sathane. Sathane wenda njani?
uma Mikhayeli alwa naSathane bangasidumbu saMoses akazange mqalekise Mikhayeli kodwa wakhuluma naye ngoba Sathane asimqalekisi kodwa siyakhuluma naye melanani naye niqinile kholweni. Sathane ubuyiswe ngaphansi kwetinyawo tethu. LiBhayibheli lithi niyawunyasela tukwethu inyoka nabofezela kungabi ingozi. Bazalwane sinama-authorities lokumele siwati siwa-exercise. Amen. Sina siba abantu abesa ukuthi ungabonisi niwade amagcinga akhe. Ngalama amagama konatini lesithini phela bazalwane sina siba abantu abesa ukuthi ungabonisi niwade amagcinga akhe. Ngalama amagama konatini lesithini phela bazalwane sina sibi namuntu asikabambani nenyama nengane. Kodwa silwa nemfuyo imimoya. Imimoya nabemagunya nemoto lapha emkhathini miningi le mimoya lehlukene. Kunema department lamanye nemagunya. Uyathi uneka leligunya. Liphoyisa ngengoba leligunya, ligunya. Noma ngabe lincane lingaka. Ngiyambona lo sisi. Lingaka. Uyambona ngizingishana. Nakaphoyisa lapha emgwaqweni. Waze wona manje wathi noma ngaqhamuka inkunga lendaba mkhulu Dlamini drive imoto ilungelo lakhe kusifanele emkhulu eme afika simkhulu ngizubheke ngithi ngicela license yakho kumele emkhulu ngaphandle kokulwa athi ligunya kunelimoya lapha emkhathini lenama authorities naniketwa amandla etohlukumeta ayisilakumela sathi ema-grounds simelana kungabo kule-7 etikhali nikhona ngiyathi tekuqala Sathane kule-letting 17 kuphela le-letting 5 tekuvika 1 liqiniso sikhali ufika Sathane ngoba loqambe manje futhi uyise wakhe manje sesipilile silasifubeni kulunga sevikela abantu uvikela indlu ngokulunga uyafika. Number 3 tinyawo tente qokusiwe kulungela kushumayela indlu ufikela wena kusingalimali wena. Number 4 ubaqwele ugqoke isigqoko salo sensinziso iyakuvikela. Now nikhona bazalwane. And number 5 uphatha ini sihlangu sokukholwa uyasiphatha ukukholwa ufanele uphathe usihlangu usikhali sakho sokuvika awugadi ngako uyafika kodwa lokugada ngako livi. Amen. Nalo likamoya not livi nje ngilona lokugada Sathane ushaywa livi kungakho umzalwane longena livi akakamncobe Sathane. Lesinye sokugcina sikhali sakhona umthandazo. Ngizona lesikhathi ngato nje. Lesiyayibhayibhela bazalwane. Uma ngabe afika Davide iphumile impi ihambile. Uma ihambile impi Davide usele usekhaya. Emasotsha kuphi? Asembini bazalwane basenhlanganyelweni Davide akekho. Yathi munye umzalwane lo wakhona kunqoba empini kanti bekangekho uDavide futhi. Bahamba yalwa lena Davide akekho. Uyafika uthola siqhwaga simile sithuka abazalwane. Uthi ngwakuphi lo mfilisi lo ngasokulothi impi yaNkulunkulu. Uthi ake ningivumele ngihambe ngiye kuye ngoba kunethinto Davide ulapha esikangeni bazalwane beka train. Hayi ukuthi bekangekho enhlanganyelweni ngoba bekathanzi. One beka rejectiwe. Alahlwe ekhaya. Walahlwa ngabakabo.
bamlahlela esiganga. Uma bamlahlela esigangeni banenjongo leyi-1 ukuthi adliwe timapubesi afe. Kanti ngesikhathi uNkulunkulu ayomtraina. Uma uyakhona ukuyaphetha ufakazi ngekandla dotimbili. Uthi ngihlangane nebhele ngalibulala. Ngahlangana nengonyama ngayibulala. Lo Nkulunkulu ongcobela ngangcobela nakho. Akekho umzalwane lemesaba njengomuntu ongafakazi sanibonani. Hayi. Bazalwane umzalwane ongafakazi. Kahle sikelele. Usetuwa maqhina. Afakazi wangavesi lana ufakaza ngempilo. Uthi Jesu langabe aqeda philisa lento senebele amadimoni libona ikuyona. Lithi iBhayibheli wasineka ukuthi uyogibela emkhunjini lento sayemlandzela imncenga. Isinkosi incela uhambe nayo ukuthi no. Yendoda kuyela mufashele kunganani. Lokwendelwe inkosi kusona ngalesikhathi kaHawukeni. Lendoda masinayijika ifika dingaboni isilalelani yabazalwane. Bala yini abangihlala emathuneni. Ngibajabona ikuyona. Nibona namhlanje Jesu ukhululile ngoba mzalwane ufakaza ngaye. Kuthi kunganani la kwentelwe inkosi kuthiwa ngalesikhathi maHawukeni. Hayi kudositshela ngemavesi man200 chapter 14 verse 1 hliziyo zenu. Ngelele amavesi bakhona abantu abakhuluma ngamavesi. Chaza kunganani lokwendelwe inkosi kuthiwa ngalesikhathi kanjani. Hawu uyaqala kuva ubufakazi bomzalwane kalena ngabamphakamise. Nakhona akabonga Jesu ubonga ema-colleagues. Ubonga nefamily. Ngiyabonga ningisupportile bomakhelwane nema-friends. Ngiyabonga. Hayibo Jesu wendeni ngoba umfana waseSamaria ushingida. Uhambe kwatshele wakani mo. Umuntu omtshele inzabato asiyeni nesiyana. Lesi iBhayibheli uyafakaza. Bathi sakholwa ngelivile lefakazi bakuphela. Kodwa nathi sesikholwa sasimvile. Ngalama emagama ubufakazi bosikhali semzalwane. Amen. Awu mayibonge inkosi. Nikhona farewell. Asibeleni emakhasi ofakazi abazalwane. Ufakazi emsebenzini la usebenza khona bakwathi. Ufakazi emphakathini la uphila khona. Abakwathi uthi ngumzalwane. Sesikhathele bazalwane bakholwa nabasenkonzweni. Ugqoka kahle. Hamba ku social media. Uye ku TikTok. Uye ku YouTube. Uye ku Facebook. Udawabone mathukalazi bazalwane. Lenga ba display lapha bakonze ukubonisa ukuthi mina nginjani. Ngikhuluma kabi. Uma WhatsApp. Letini baposta lapha. Yathi lokunye bazalwane nithi sineseke kwahlulelwe. Nami lethi lesikhuluma lapha siyovela namatho. Ngoba lethi ngikhuluma kabantu. Bagcina banikhuluma kabi. Baqala bakhuluma kabi sekukhuluma la wena. Baze bahlebe wena wendeni. Unless lenzaba lethi uma fika Davida uhlele ekhaya basembini bazalwane bayalwa Davida ulele uhlele ekhaya nakaqeda kuhlala ekhaya uyaphuma emaxoxa asembini kaliwa uyahlusheba empini uyaphuma ugibela tukwendlu lisiwa umthambama uthola wesifazane wena njani Sathane uyathixuba khathi
kunabazalwane lomunye walimala lapha eSpoti angeke ngimchaze. Sathi sihambile sekurali kwabangilelo langa walami ithi sakhona intombazane kwabaxhuba kwakhe. Sihambile siya enkonzweni la uselekhaya. Ngoba Sathane lisi uyabhodla njengani? Asilo ini. Injongo ya Sathane ukuthi nangabe lisibhube siliyabhodla libhodla kuhlangene tilwane. Uma libhodla tiyahlukana ngoba kulelo libale leso silwane sibalekisa phila kwaso. Bese liyakhona ibhube sibona ukuthi lena ingasikuthakathakanyana, lena ingasayikhona igijima, lena isayiphuma yodwa ngayibamba. Ngalama amagama injongo yokuthi umzalwane ahlale ekhaya angaye enkonzweni ukuthi Sathane abe itarget kuSathane. Ngoba emva kwalokho umzalwane akalovile. Into yokuqala lengeke khona ngebani. Bazalwane ngakhona uphumelele enkonzweni inkinga imali. Usho leso sikhathi imali khona. Uma athi akanamali ukhuluma iqiniso na kalikhona. Uma ngabe ende njalo ngalama amagama Sathane soende njani? David uyahlala utakelwa ngiSathane lesikhathi ahlenga uthi Sathane alright nakakhuphuka lapha ngiveta lo sifazana naye wena njani uyageza ngalesikhathi David naye abheka live lakhe kwaba kulimala babani ankhothe wesibili weqini. Uma Jesu afika abafundi bakhe athi bonakalise emva kokuvuka kwakhe uyabathola abafundi bakhe bahlangene uyafika uthi kuthula makube nani. Uma afika lapho kunemzalwane loyiwani abekangekho hayi labaningi mbambe umzalwane Thomas. Uma afika Thomas uthi nabathi Jesu uvukile besinaye uthi no akusilo iqiniso akekho longavuka afika uthi ubebe inkhona bengaze ngifake etandla ngineliseke ukuthi mina uyasuka Jesu uyabuye uthi nakafika kuThomas usiye Thomas uzibone ukuthi ngimi ake ufake etandla la uyamangala manje Thomas uyaqala yakhumbula usilalela ke Thomas ubusesiwe umuntu okholwa anga ninamba zabani. Amen. Ubusisiwe umuntu okholwa njani? Njengoba bazalwane sifuna kangaka kaIsrayeli sinaso lesibusiso sokukholwa. Ngasusikile. Angithi kaIsrayeli kulona. Kodwa uma ngabe uyakhona ngalama amagama okula kholwa baba. Ngifuna ukholwa ngokubona njengaThomas. Ngifuna ukubona thona la Jesu nami ngiyopaphanisa kodwa. Ngiyotha sidlo sengoze ephuneni lathi safela khona. Ngihambe ngiyongena ngilibone ngalama angikholwa kanti kuthi phepho nina nibusisiwe ngoba ngikholwa ningabonanga. Ngalama amagama sina lento sibofaka sasiphathela ngetandla kodwa nina ningakaboni nifile la khona. Ngakho ni usiso sekholwa kumuntu okholwa angikaboni. Amen. Hamba nje niye eJerusalem uyobona kaIsrayeli. Kodwa wathi uthi uphumula isibusiso sakho sani. Uma efika Thomas ufika inkinga iyodwa yekuthi yena akaza kholwe ukuthi Jesu uvukile. Ngoba nakafika Jesu kanjani? Bekangeke. Kuyingoti kungahlanganyeli. Amen. Ngiyaqina nje la. Fakazi lokubili noma lokuthathu kunjani? Mzalwane ungabi yinkinga yokuthi ufune ukuhlanganyela la. Ungahlanganyela esikhothini. Indzaba yakho ayiqala esikhothini. Ibe nokufakazi omnjani? Lobuhle ngilasikhululisana khona esikhothini. La sakhala khona. La sibona khona ukuthi lena iquality elikhona esingasebenzisa na kwisekhethe.
naku-national siqala kumbona kuphi uthi Jesu nakakhuluma nabafundi bakhe before atohamba athi bazalwane hlalani eJerusalema nize nemukeliswe ini angene endzabeni yami kafishane sehlukane encwadzini nayi bazalwane yesibili yabaseKorinte sikote sehlukane chapter 11 verse number 3 to verse number 5. Paula ebapostoli mbumbulu. Kodwa ngineluvalo ngani. Kuthi njengobe inyoka yakhothisa Eva yobusiku bayo. Nani tingqondo tenu tingate tedukise niyekele kutinikela kuKristu ngeliqiniso nangebumsulwa. Siyabonga. Bazalwane nginani ngani? Itolo sikhulumela amagama sathi siyinsimu yabantu bazalwane. Ngicela lento ingene emqondweni wethu ukuthi Eden libantu. Libandla la Jesu li-Eden yabantu. Lave Eden kwakuhlala Adam nabantu. Ngiyona ngizawonela uNkulunkulu abanikete ukuthi bayisebenze. Awusanibona nebazalwane. Eden kwentwa njani? Kuyasetshenzwa. Sanibonani. Bungabo livile Eden alifuneki. Noma sebaqalekiswa kuthiwa uyodla ngithuthukutani. Uyabona nje kuba nenjoy bakusiso sono. Babshaba. Injwebe ingoza iyaba nenjoy ngoba kwakuqalekiswa. Ukuthi ifanele isebenze kanjani. Lenjebe yobamba uNkulunkulu. Luphawu ukuthi kufanele isebenze. Kungako iBhayibheli lithi lo lapha koningamnikele ini lokudla. Ngalaba emagama lisibonele emfutwaneni mvila. 1 umzalwane akafanele angavila lapha kwasekhaya. Hayi sanibonani. Kuyase hayi ungaqini ngamavesi manje yase kubuye ngawusetshelwa nasekho akunamzalwane ofanele ashisise hayi bazalwane ngisise umntini asinamsebenzi lesitho lesi umsebenzi ozokuhlala phela ngithi sitho naso ukhona umzalwane lokungenteka ungilesi yosho manje ntasi ukuhlala phela yathi nangabe ungene ufaka ukudla ngala umlomo wesipili okhipha lokudla na ungake lo mlomo wesipili uvaleke ngqi umuntu ya nkambe manga abloka nje impela uyokishima nespade uma nolwale hlambulula sisu uma novela ku sizathu naye lo mzalwane lona unomsebenzi noma aselekile kodwa unomsebenzi akona mzalwane kwala Jesu libandla lobitelwe kuhlala akusibo ewaiting room la kusemsebenzini kungako bazalwane bayawuhlulelwa ngemisebenzi hayitona let's get by bazalwane njengalokho inyoka yamkhohlisa eva kuphi emsimini yafika inyoka and lento leyikhulunywa lebazalwane yayisiprofeto salesikhathi Paul uyichaza kulesikhathi lesibuso uthi bazalwane nginelivalo ngani
Njalo inyoka iyamkhohlisa evesini. Funa nani inkohliso. Bazali inkohlisa ngetinto letingaba. Funza. Kubeke. Sithi bale letinto. Nangabe kufika lomunye umuntu ashumayele lomunye. Jesu kunalowo lasamhlanje. Bazalwane nakwendeka kufika lomunye umuntu ashumayela lomunye ngibani? Yabazalwane umbona ngani lomunye Jesu? Uma kufika lomunye ashumayela lomunye bani? Ungasuye lona lesimshumayele. Oh bakhona labanye boJesu. Sekuna sesuye lona lelashunyelwa. Galesa shunyelwa yena ngoPaula ngumuphi? Umbona lo sinzisa umuntu kubi. Amen. Yabona lo Jesu lo ngasinzisi. Uyinkinga. Sizisipende bazana bakhulela khona ngosiya. Ngani uzalwana. Engasinziswa ngathi. Ukhulela. Umuntu akahlangana na Jesu kunetipho letendakalayo. Wahlangana nebantu baseSamaria kwasala ini? Wahlangana na Bartimeyu kwasala ini? Wasala ngubo. Wahlangana na lingoza. Ngani ngoza? Wahlangana na Zakeo. Kwendakalani? Wabadala abantu labengabatathela imantaba. Wafika wathwala indoda selakhathara. Ibanjana amadimoni yaqala yakhulule ngoba lafika bona Jesu kunetimo letendakalayo. Sanibonani bazalwane. Hayibo, ufikile Jesu wendele empilweni yakho. Kunabantu abahamba nebantu labasinziswe nabasinziswana. Nguphi lo Jesu lo hamba naye? Number 2 kubeka. Noma ke nangabe nemukela lomunye umoya lowehlukile. Lalelani nemukela lomunye umoya lowehlukile. Yabazalwane, siphila esikhathini semimoya. Hey. Ushumayela kwasiyasikhathi kwazana kuma ngathi bavuka ngumoya. Uthi kude ngumuphi lo moya ngoba nakaqedza ubuye esonweni sakhe. Uhlatshelelo bagitsa bazalwane bangena kumoya bakhale kodwa nakaqedza suka lapho ubuye esonweni sakhe. Ngumuphi lo moya? Ngoba nasekafikile yena kunethulo elimzalo kufanele. Yakwazi live mayelana nani? Number 2 nangani? Number 3 nangani? Lokhu musinakafika malento into yokuqala uqosha sona. Ufika sidalule. Asive angasiveta sono bese uletha umuntu umfaka kulunga kwaNkulunkulu ngoba bazana kunetimo leting 3 lokufanele bazalwane bonke bathathu. Amen. And akukaphelele umzalwane afundziswe angatshelwa lethi. Okay. Amos 8 verse 6. Noma Micah 8 verse 6. Okay. Amos 8 verse 6. Fonza khona lapha. Nithenge nabampofu nesiliva. Nalabeswele ngetinhlabule letimbili. Ngisho naloku lokushanyelwe phansi esibuyeni sekubhula nikubise imali. All right. Ngiyakholisa 6 verse 8 Amos. Hayi Micah 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Asimakathe usitshelile lokungukho
khona kubuhle. Oh uNkulunkulu uyabatshela abantu bakhe labafunayo nalabathandwa nguye abatshele info lenhle lekungiyona ayifuna. Sanibonani bazalwane. Ngalama amagama kunezinto uNkulunkulu lathi fu kulezulu betazi umuntu ukutshelile yini uNkulunkulu yini la ifunako yini qhubeka La ufunako kithi ngunako. Oh kunezinto lakufuna lithi bazalwane nginako. Ufuna sende kulungu. Okay uNkulunkulu ufuna umuntu atawulungiswa nguye. Ngisiyakajatshuliswa ngamanoni nemihlatshelo. Kodwa kwentiwa kwelifu la uthi umuntu alungiswe mbani ngoba kulunga kwemuntu kwemvelo akumele uNkulunkulu ajabule. Kodwa umuntu fanele alungiswe ngicela kubuta wena uNkulunkulu sekakulungisile na. Siyawuthandaza. Singabehlukani kule farewell. Nangu umbuto uNkulunkulu sekayilungisile into yakho. Number 2 qhubeka. Siphathane ngemusa. Ndaku lafuna ukuthi siphathane ngani bazalwane. Ngalabanye amagama uma sesikholwa sikwazi lokho Jesu lasendele wona siphambanweni umusawa lobo ongasifanelanga. Lithi iBhayibheli sasizondekile sizondana. Singanalithemba singenaNkulunkulu. La sibuya khona sasingendwabani. Kodwa uNkulunkulu wasendela izalwane. Nathi kufanele siphathele abanye ngani. Number 3. Siphilele uNkulunkulu ngenhlobelo. Lalala singaphilele bazalwane kodwa siphilele uNkulunkulu ngani bazalwane. Lesizulu betathi nihambe naNkulunkulu ngethobeka konke. Amen. Hey ayikho into lesibambe njengepride bazalwane. Manje nengakhuluma ukuthi umzalwane lona lesimo sokuthi Jesu ngicela kulungisa nawe. Ngenxa yepride batawuthini bani? Uyabona ipride ukuthi inkinga yakhe. Ipride yabathi bamba umzalwane, imbamba umuntu asi angeke ngikhona ukuthi nginikela namhlanje kunasasa. Bangathini bana ngathi nikela. Inkinga ipride. Noma kusakabona kunesimo sokuthi ngilungise, kodwa uthi no ngiyawubona. Mayibonge inkosi. Amen. Lethe bala tengtri ntona uNkulunkulu lathi funako. Sanibona. Amen. Sewukholwa wende njani? Lethi 23. Uthi ngiyaqhasa, uthi la nyoka laseyifikile lena msathani ngikhohlisi. Uthi nathi tino letenda ko 1. Ufike sathane alese Jesu lomunye. O sathane akalesabi legama la Jesu. Uyakwazi ukuthi abantu abashumayelise lomunye Jesu longakhona ekhulula umuntu. Number 2. Alese lomunye umoya. Hey, ungenile noma ebazalwane. Umoya lomunye longasilwa amapostoli. Utawubona sigqokile. Utawubona siphila. Ubona ukuthi awusafani nalo. Ngumuphi umoya lobambe wena? Ukhona umoya longasiwa Kristu loku umoya wemvelo. Uthi Pauli labanye banalo umoya wemvelo. Nakakhuluma Juda athi labanye babanjwe ngumoya wobulwane. Animalistic spirit. Umoya wamadlimosi. Elile mimoya iyakwenda bazalwane siprofete nangayo. Iyasenda abazalwane lemimoya. Siphinde siqiniseka ngezinto eziwrong ngoba umoya waNkulunkulu awuphambani nelifa. Sanibona nje bazalwane. Indlela lokuhlolwa ngayo umoya waNkulunkulu uhlolwa ngelifa. Ngoba akekho langa manje ngibona ukuthi khazimlisa yena. Kodwa kutawukhumbuta abazalwane ngaloko Jesu lakhulumile. Umoya wazophambana nelifa kusiye waNkulunkulu. Number 3 wokugcina. Nomeke nangabe nemukela lelinye livangele lehlukile kuna Lalela uma senamukela lelinye livangele laselahlukile lingasafani naleli belemukela. Oh akhona nalamanye amavangeli sembona.
Hayi angifuni ukwachaza abazali nazo lesi senyani nabazawo. Waze wakhuluma kahle. Mami njalo. Leli gama leli silivangeli. It's a good news. And livangeli verse 3 yethu. Uma ufunza chapter 1 verse 16 ingathi yamaroma. 1 indaba evangeli phethe insinziso. Ngqi. Uthi anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla uNkulunkulu. 1 ekusinzisa. Number 2 indaba evangeli iphethe inzaba bazalwane yelibandla laJesu. Lekungilo lehlanganisa umJuda nomuntu obetifi. Bahlanganiswa libandla. Bebahlangani kungaba abantu betive bebabitwa ukuthi batinja social outcast. Kodwa Jesu wafika wabahlanganisa. Lithi lokuthi lebehlukaniswa wafika ukubhidla. Wasekwenda baba ngumuntu munye. Awu sanibonani bazalwane. Number 3 lo wena wabamza noma lo wena walivangeli basedala bunye. Ngibona sikhuthalelana igcina kunye bokamoya nesibopho sokuthula lalelane bazalwane sanibonani. Bunye buyalwelwa. Awu uma ungahlanganyela usalela bunye. Mayibonge inkosi. Amen. Nilwele thina bunye bani? Bukamoya ngesibopho sani. Asename emakholwa. Amen. Lithi nasekufika lelinye elivangeli ngiyalenda njani? Galatia chapter 1 verse number 6. Sithandaza. Ngicela ukuthandaza ebazalwane. Sanibonani. Amen. Emini namhlanje kuyifewele. Njengalo inyoka yalikhohlisa Eva esimini. Funa nami seyikhohlisile. Kuweleka ulana ukhohlisile. Lalela. Ungeneka ulana njani? Wala namhlanje emini ngicela ukuthandaza lempilo yakho ingakhululwa. Ayikho indlela lengasida umuntu lengakhulula umuntu ngaphandle kwaJesu. Lithi njalo kuyamkhohli lalela ungaba ngawe ngulomoya nonganqoba lo Sathane. NgoJesu lofika wabalitibule lekunqoba Sathane. Wanotshwa Eva esimini kodwa nathi singamnqoba ngenxa Jesu. Yabona na uthethe Jesu nako bonke. Ngoba wathola yena uthola amandla ekunqoba nesono. Amen. Funza le verse Galatia chapter 1 verse 6. Ngiyamangala ukuthi senimhlubuke masinyane kangaka uNkulunkulu. Lo wanibike umusa waKristu nase nijikela. Ngiyamangala bazalwane senimhlubuke kangaka. Kungenteka lamagama nathi asibala. Amen. Kungenteka nawo somhlubuke masinyane kangaka. Masinyane kangaka. Awukahlubuki wena. Ngiyamangala. Senimhlubuke masinyane kangaka. Kubeka. Nase nijikela kulelinye nje livangeli. Ayamane lahlubuka nje phela Sathane uletha isubstitute. Nakasusamula eqinisweni umbambisana into lengatsingiyo kana kusingiyo. Yeah. Amnika lesiqiniseko tuwenvo le-wrong athi wena u-right la. Yeah. Senijikele kulelinye nje ivangeli ungasilo nje lelinye nje kuphela. Yeah. Ngoba khona labantwisile. Qhubeka. Empeleni akusho ukuthi likhona lelinye livangeli. Kodwa nje ukuthi kukhona labanihluphako labafuna ukuguqulela livangeli laKristu. Kodwa ke nakukhona umuntu noma ngithi noma ingilozi leqhamuka ezulwini lofika nalelinye livangeli lelehlukile kunaleli lesanishumayela lona. Loyo akabe ngulocalekisiwe. Noma ngabe ngibani longazela ekangalenye ingo langasesiyo lengasanishumayela lona. Lo muntu noma ngabe ngilocalekisiwe noma bese ngimpawula.
noma ngabe seyingilosi uma seyitana lelinye ngoba likho lelinye elalethwa nguJesu kodwa walethele itafula elisini uthi nakayiphethe Gabriel etana leligama usilalela wena Josefa umnakuta ukhuleka kale indvodza liqamba igama lokuthi nguJesu ngoba nguye lo usindisa abantu bakhe tonweni ntaba. Amen. Emini namhlanje bazalwane ngicela ukukhuleka. Sida uhlabelela kufewe isithandazo kodwa bengaba nalelithuba leli ngicela ukuvulela lona mfana sekhaya kungendeka ukhona lana ukasinziswa impilo yakho isengotini sathana ukukhohlisa wakunika isiqiniseko sekuhlala noma impilo yakho isengotini ngoba lohlaka impilo uyayibona ingoti iseka ibalekele kodwa silima siyahlala sihlala ingoti siphaphame engotini uma ngabe bakhona labahlakaniphile namhlanje noma ngabe umzalwane layibona impilo yakhe isengotini noma ngabe ngilokhona lovakashile longasho lamagama nake ngosi ngiyayiva lenzaba kodwa miloni yami iyativa nesikweleti sekuthi Jesu akamele usithi impilo yami ngoba uyakhala ngiyamangala sathi ngihluka masinyane kangaka. Amini bangaqala thalasa labana bangasingosi kulefewe ngicela thatha sibusiso sekugcina impilo yami isetaka ngingashiwa ngikule nkinga lenkulu yendlula abantu afike nabo yendlula abazalwane lobatiko ingeyakho lempilo kuneliphoyisa lelikwatiko uJesu igama lakhe umoya longcwele ungabakhohlisa abantu kodwa ngeke umkhohlise yena bathi laba kwathi khuluma ngale nyendana kwake kwakhuluma lomunye umntwana gala naye unini bathi bantshontsha wakhuluma nomntwana wathi make noma abantu bangasiboni kodwa ukhona losibonako ababheketula khona. Amen. Wathi noma abantu bangasiboni kodwa uyasibona. Amini bazalwane hlabalala manje sekhasiphakame nsimeni ngetinyawo. Uma ngabe bakhona labasingeke Nkosi mfundisi wami ngiyawuqala lo mthandazo kule nkonzo yefewe bagijime bete ngephambili mthandazo na. Labathi Nkosi sita impilo yami. Levuselelo uNkulunkulu boyilethele mina ngiyayibona impilo yami ngiyathini kuvuseleleka. Ngisinzise Jesu. Asiphakame nsimeni ngetinyawo nabakhona bagijime masinyane bete ngephambili. Ngicela kuthandazana. Yebo Nkosi ngisakuwe. Ngiyamthanza Adam akazange afihle noma wayephakathi kwemahlathi kodwa wesina lifa wasabela wathi ngilapha Nkosi lalala mbona sekhaya siyokhandaza bongeke niwasonzela nalabana bakhona thandazwe nempilo yami
yebo Nkosi ngitakuwe. Siyahlabelela kokugcina. Kungeneka umile la umekhona nembezo yakulahla. Uyasibona lesimo ukuthi Inkosi Jesu sidamile. Lalela yendlula abantu gijima lesimpilo yakho. Siyahlabelela. Sonzela ngasekhaya. Yakho lempilo ungahlala nayo kodwa umuntu otabasengotini nguwe kungeneka lethuba ungalithatha lathi kanithuba lakho uNkulunkulu akufuna ngalo sisahlabelela sinenceke yenkosi lapha babendwandwe lovela lapha eHosiya sinemfowethu simelane ngiyabacela bethe ngiphambili bantwana baNkulunkulu utawukhuleka nebantwana baNkulunkulu ngicela ungasali useka uthandazwa nabo usale ngemistake usale wende imistake lo ngeke usaphinze uyilungise wathenisa ngelifa lebutibulo bakhe wathi noma sikafuna nangethi inyembethu azange aphinza lithoba ungahlala uthathe light lethuba kanti ithuba lakho kuphela uNkulunkulu akumisele lona sahlatshelelwa sonzela incede Nkosi basede batakhuleka nalaba ungasali mntwana sekhaya ungasonzela kukhulekwe kanye nempilo yakho uNkulunkulu asibusise.